eigenlijk bopobisa cambio ding web tamane un constante. Sempre tem cambio. Nunca nos nota stop de cambio. E nos tem patur aia, de segundo nos plan anual. E plan anual sempre está guardo tá segundo a estratégia corporativa e corporate strategy de Web Aruba. E parte de corporate strategy tá a visão, que tá mais limpo, mais verde e livre de heavy fuel oil. Dus dinge quadro A, nos bopobisa nos meta, nos empeño tá, para bajar a cantidad de fuel oil, dus aceita, energia con nota sostenible, ¿no? Energia com ora bo que me eta saca CO2 do meio ambiente, e sei nos que reduzir. Pero, se nos reduzir esse, nos lo tempo que usa outro tipo de energia. E outro tipo de energia é energia sostenível. Pensa agora maneira energia de viento, energia de solo, gas natural. Gas natural também é eigenlijk energia fóssil, também tem certo dano para o meio ambiente, pero menos sim com heavy fuel oil. Dus bopo bisa e proyecto na ku webta iniciando ofta. Ja, eigenlijk ta andando cava di un banda tapa engrandecer e parte di energia sostenibile, dus di amplia e capacidad de energia di viento e energia di solo, e di otro banda etapa reducir heavy fuel oil que nos usa de nos plantas. Y ese está un proceso bastante largo, ¿no? Sonota de un día para otro, o por haya tu proyecto nancla. Ese te requiere también que nos meter de hopi un planificación hopi bon, ¿no? Botin ku plania de antemano un proyecto, para sobra un proyecto así, nota dura algún semana, esta dura algún años. Después, siempre vão ser zorg para o ponto de vista, bouw op reserva ng financiero, para haya financiamento também, e para assim, por invertir na momento adequado. Dus ja, nós está trabalhando riba o projeto que nós finalizado de ano passado, se estava o projeto de Reset 4, dus se estava uma ampliação de nos planta. Y en futuro nos va a traer arriba ampliación de energía de viento y de solo. Y esa etapa visa para parte de producción.